abashuubuzi b'embaho bakagwerwa kagwe esande ehwire rukwa rwakatano ubwivanda byabo bikwata umurro embaho za sente nyamwingi zikasya basigara batine butandikiro kwihobo abashuubuzi abingi batwire batine bwekoro okwihaho erizoba nibo bajakashika amatama bwanyu mukutayayirwa Omuny'eishengyero wa Mbarara City North Dr. Robert Rukari oguyarambuzibwa omwanya ogu n'okongera kushoborkerwa ekyo kyenyini ekyabiireho. takagaruza hoki niye amakoko tubakira smart tubakira na smart bane kuma ikiryacona nyinshi akenshi ryaha baza kurete bikondo ku mwanya n'amabara kare iji miliyoni kimwe gikose kukimanya no kuma byanje no kumaha n'amabati jana kasheguni binote abantu bana beziraha tubatorikire kufa ya muntu wa burijo mbona sima Rukari abo kuba yamenye umuntu wa burijo yagezeho kumuyamba mbwenu tunojya ba MP abandi bonde babako bakayemba kuri cyo mugasho Rukari mbwenu Rukari ayongera rukana tumushabira mazima ngo ayon tumongera ubururu kandi abereho ahubwo kuba kintu cyatukora binje barugiraha bazaha baturambara bagenda konka wo kugira ngo yahika mu dakika 10 yatusigira kwibari umuntu nkogwe no mushabira gira karuru agumeho mpaka na nkucyaje bana president wihangere akushana vasa mwesho Rukari yari abasirikare Rukarabeho Omuny'eishengyero Robert Rukari yongeye ashaba abantu aba okongera kwatanisa bakora ibigombe abo kuba ombigombe ebintu bingi nivasika kukorwa kandi omukire kake. Omuny'eishengyero wa Mbarara City North ayizira nyuma y'abazyo meya w'orurembo rwa Mbarara abwira abashuubuzi abashaba behandikise kanso nyenze obutija kubateganza ubundi batunga n'obuhwezi kuruga ofisi y'inganzi y'ihanga erukora abigwerezi abantu bashaba mutwate umutekereze tugaruzeho structures z'icyo ebintu bitwenda nibinje munongo aba business z'abantu. We need a real detailed information y'abantu abo benyine nomanya umwe n'umwe tukweza kutunga uburemezi ko there are some other people who say nanye bintu mbwe nanye tamu direct beneficiary. So obuntu bwire nito government kwija ikatwirukirira ikatuyamba tferirwe mbaho tferirwe banda bitu tferirwe mashini zimuzire bazona ziye nangwa nabinji tubyo muloni bansinzi tubanza so akonto kire aka government akekimwe kuba nija ikatwatiraho ukechi twashanga ningi twariba nkabebembizi cyo kubanza imotoka za polisi za fire brigade zirakozire umurimo gwazo uzabesha imikwano zikora yamba abashuubuzi ukuraza umuro ahizagire kwizera ibintu by'abantu byahire byahwireho kandi tuchimanya kurungira information eri mu bantu ngo motokeze nyingi za polisi nizo ziri mu gukora business. Happy that today's meeting with the people who are affected by the fire outbreak on Makansing Road and Victor Bwana Road, that we have at least been able to have an engagement with them, to do a stock taking of the extent of the loss, what happened, how it happened, and we have it well documented, and then we see how as government how we can help them to address this matter for proper consideration on how to rehabilitate themselves, on how to rebuild themselves, on how to regain their business and stand on. Because if we don't do so, we shall be increasing on the gap between the very, very poor and the very, very rich. Our TV West ndi Senyomo Gideon na Fred Turiachera.